Awero TV. Kadha mwanya muno ntobo kuona kanya gakwatanira batu kindeto cietu cia Awero thaa mwanja oni bitwa wini wa Kenyero tukiambiriria ni ati seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murongi na ichumiretie nende na kuonekana kwithira kiwata mbaro na nyakuirirwe talera Rais William Ruto wikira muswanda kana wikira kirore muswanda jurawe ya seneta wa Meru ethire akireta yuegie watho bwa kulukia kuongela kiyena kima kaunti na rambunge cia kaunti chiregereto nende kwithira ikiamukira kiyena kyo ibo kenda kwithira itungatira chichongwa na kiyena kyo Yankatho kiri president no ntoba gwitikaniria na ndia yakwa ya kuga imwanka county assembly tuchienya na tuchiempawe nikenda bomba gwita nguge ya oversight bwega yeji igateithia county assemblies ya ikateithia county assemblies gwithura bena autonomy kana bena kipawa kiao tofauti no tumbera kurari mbeca ciothe chaira county assembly itwira gutumira ilazima bali takire CC wa finance ka waziri wa fedha nikenda bomba kwa approve mbeca ira bagutumira bali assembly ndatweje karaga Kenya igitalira between up to 1980s iro watwikite parliament yetakire office of the president oshaindiro kinya wita committee sitting na their parliamentary service commission yejire act implemented iro watwikire nande parliament ya independent na parliament igethwa independent ya executive idirwa itikumba gwitangu yao ya oversight na gutegera na thirikari gwitangu so every quarter bakaja na plan yao bakanenkanira nikenda bomba kunenkero mbeca cia gwitangu hiu so nabo atuge nawe bidona enkairwa when much is given much is expected nabo ethra to banenkero autonomy bateweta guturia marukiri county executive kana kiri governor through CC of finance nabo narua bena jukumu ya make sure beshira chonde weta counties ba kumenyera bwega ikenda itethia mwananchi so ndatunga sheria eje na ku propose nekena devolution yomba wita bwega na ndingwete kege 47 counties ina watu ga 40 counties ga 43 iko dinga ta sheria eje na kumenya nande beji ba gutumira ora kubati nonto kwena tofauti ya county assembly na county executive batumira beji bwega na bakeme dithe program chiao ora mbona twithithia na senate bomba kutoethia devolution twigangaba na kwejo muthuku na bwena ngaba no muthuku tuthikira kinya CC ya mwira tono tunuje CC of course nuije ni ipapeti ngabana watu ngaba no muthuku no akainya assembly no utiro ngabana kana crime sees mbesha beta kumuva site wondine lazima bainyagwe bakainywa no kenda batumba gwitangu yao so maybe sheria ejige gutethia etha kwena ngaba no mwega kana muthuku atumba ku affect county assembly akomba gwitangu bwega na itenambere na assembly etethia communities no zanande turaretere 415 billion kiri counties cheto chonde yeu ni shareable revenue ile yumita treasury county assemblies imbijibo tuire mono ku invite CCs bate kueja ke udikira ke committee cha assembly babu na inya
bwina inya uri ote kubuthikira impeach ni muntu nontu ni sheria ekuga ethirwa kweja maita jere bo muinvite ria mbere ria jairi ria jathatu ati kweja mwe summons na bo change standing order chenu ethire ite gwitikiria fines nontu muntu aka summoned inya waziri aka summoned committee 2-3 times akarega kweja na ringa wa fine nontu committee ya Senate, committee ya National Assembly, committee ya County Assembly no mona high court no boringe muntu fine nikenda noe muntu omba kurea fine na arega kurea na bora muntu no chumbura process yenu ya oversight bwena vote yenu ya muntu kumwika kando kumwimpeach na bukera governor turetere muntu ungi uri ukombotethia community ya county level. Tugeta mbere ni ati ura wari MC wa wadi ya Ruiru Rwarera Peter Mutuma Kalembe na ishumirete na kwithirania akimeneria thirikari nene akiwa niremi kwithira kireta mirandi yetumia wit na mbere kiana inchi ya riwa thirikari nene kirerumirite kaitene kai siasa na kuina rwimbo rwa tuta maindute kureta wit na mbere ariwa na inchi bate kwenda kwithira bakimenya ethira mutongeria kethire tungata tamu yele kana tamu imwe kiraba kwenda imirandi yetumi. Andu babome bakira bakara ikwaria biari gitatea ija gikwachi gikioru gikethwa king muturune na gikiori gikara gwitwa iu bige bigagitatea bikora ko una ndi ankuga atire ote muntu uregete kuga 2 term no te muntu uregete kuga ambio 1 term lakini ito convince nekenda barabara kuma TM ejere ntuge yumere kaderi itore korone yirwe ere o ingwete tena mitega ta konjirwe ere o ne krorami eteta ere o ne kroambio yes ekanga ita mwanga weta ambio nara oteva inyo itaiwa ere o ne kroambio akithomo ya chencheri kya bakarembe kya ari kireke uwa a e i o u naru abariuga na kithomo kiu kithomo thimu neriko Android kiacho kithomo kimbio kire computer na kiachoka gikathomwa kire mutiari uro wothe na mbio woigwe na ndi mutiari ake akothwa atina stima kwawe intandikire enio na kwa karembe kuna stima ana uba kombo compete ajumbe ibakarie mbio mwananchi ajumbe bakaria president ibeje naja bakarie mbio wananchi no to baba ibo baringa ambio kura kauga nkombo butetera kote bingende fedha na dhahabu sina lakini nkombo butetera neke na bomba kukarabu bwega na mundora uga kebiri chegete arete ne jone kwarete ndio mwana ichioru kwa wantu bano bakwenda roje ukaenda kwaira gwa torwa kebiri cheke abuere kitabuere kiarete ya roire kiarete ya nare yange kiarete ya nkando na gondo ko kunze na nde alio onde nyamba yenu ndekachamba kenu na antu batika baga chamba kao akera wa few area. Tugita mbere ni ati Job Turanira uri mukiama kiamene ya mantu yege michetho kaunti ya Meru ari wakene ya skuru ya Murera primary gitwire amai yake na ikieto migutachi thero na arakwathira ko kaita batwire kwithira bakirombora wari ngavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza kwithira Kilionga Nteribo kendo tira na kwithira kiagirithia kieni kino ende area ryo ritaithira richiara matunda na arakaitene kaba kwithira bakiwirirwe talira ngavana wa kaunti ya Meru kaitene ka Fred Mutumanto Ithingia kwithira akiagirithia kieni kina kwambiriria kwithira kietumirwa Murera itona club kumanthira ombwa kuringana na Job Turanira orane monkiama ya mantu mege michetho kaunti ya Meru ariuga kieni giki kia Murera gitwire kire nkomango inene na ikio ononto gitira chethagirwa na baitwire kuromba akinya angavana agwatene gwithirwa gakinja kieni giki ende thaino bena nkatho nonto Mutumanto Ithingia na rikitie na ukinja na kiaranira ari kwa ngavana ni mama lakini thaito ngavana ni mama undu ngavana ni baba na ndina kitumika kwa ngavana ni baba ankiri timoro yakwa gutwa Murera ndire ya campaign ne ukampirira muntu wetu Kawira Mwangaza tena Mutuma antu Murera batwira tubenjire kyani
gato kwelenka kawera atonjira kyani are lakini kusikira mungu mkado no mutuma ndo wetakiwe tama mutuma we kandi gato ari twaromberwe ni murera nyekuru murera kedana baba setairo atokona bakyo kandi tikirenjerwe. As we talk now, tuna club ke yao gosetha kasereze Sunday no tupo kwa kani kiatona kandi kitu akirombere ikikuria miaka mingi turombete kuma itara kavira ira kireito itara munya itara kavira na bare mo misetho tutiumba kukinya ako batire no tuba tongerie betu batatu inabo batwenda ndira bakota tuike maiya. Kwa hivyo ngabana mutuma tukura kidole na mwathani otethie. Kwa hivyo ina kila wingi bikwenda hoteli ti mureraki kila wingi bitina biani ule tegera ngorwira ni amuti hivi na ngorwira itosienda bana ngabana siguro sasuma no tutitigeria kuleta tournament ya ngabana cup iyo zetu rako ina ngorusia miti tu mwira iboya nendelee kulitangwe bora kubati na tutu turia kariba thiru na bamiru tukaromanwe itara kinya tukaria boya bora kwendeka. Atwire amwe na antu bangi bari athingati ibanene bangavana kawira mongaza na kuonekana bari akubi noe batathethuka na ugwende bari gwa barikitie na kuthama kiri ingavana ojo watene na bagwatanira na mutuma anto ethinkia kumaruari tu support the governor of Meru bana Isaac Mutuma na tuhakikisha bado tu mutuma yote baru na tumwete na tumkarite kabisa na mutuma ariarora kisheria mzungu utiva uvati kwa ngabana mutuma shimarari yake ndona ngabana akiaria warangi okambira kwa ni mbonoko my friend mutuma timbonoko but konjo zetha ombothi note kure Meru we ituisi na kwa niko kwa nituisi oro mutomi nchuki. Kwa hivyo watu te anasema ndo mutomi nchuki ya mai na tukaeta mantu ya kawi ya ngabana wetu mutuma oriwe mweta mitandaone kuma Murere Gembe Central Peter Nicholas Chabare. Tugita mbere ntere ingini ati akariba muimbe ibeishumiretie kwithira betariria Kinyamara kirabethirite bekulukira barabareni ya kuma munywa weta kanini kare kaita karambura ekura na raba otariria tethere yetekrika ninyaga itakara kwina rio wa tiri nyo yethera ekioyura iromba ryo nendiki atongeria kwithira bagishumiria na kwagirithia barabareni ntuno kuonekana itianileto kakaita karaya. Mradi wa nafsi DP waambiririo huko last year but one na mradi huu watekire off, lakini mradi huu ina changamoto nyingi muno nontu one nitwa launchirwe ni governor no kulaunchwa twambiririe gintu gietagwa sako Mwimbe Farmers Sacco na kile sako ile nitugeranitie niyo muno. We have almost 800 members na members bau ne bakwigwa tabatena imani na tino ntugutena motivation mbega kumania na thirikari o whereby ni twamba kuruda mishemanio tuka motivate antu kuria sako tunyamu turia bakwendie kuma mugundani bakaiga gwa sako kenda sako yumba kubanenkera mbesha jia kulima wega. Lakini of recent muradi huu nita korunga mitero ntubwa kwaga mbesha tutirigite kurutha any meeting na farmers na bono kaba gwikara bagituragia tukabera dibeta etere kidogo project ro on na ili on na bendele ku support sako nonto sako niye kuma na mbesha iria thirikari ikonenkanira kenda murimi atetheka gukurukira muradi wa National Agriculture Value Chain Development Program. Ndakinge no arimi batiambiritie gutetheka nonto sako yongwe tiambiritie kubanenkera mbesha tabura twarikanirite na ndina witikio no changamoto ile kugatika thirikari kidogo na changamoto ile jathirie kuthira arimi bakambirie kuona mbesha jia kulima na mtu ulio kwenda tuina mbesha mwanya kuina mbesha jia kulima kuina mbesha jia sukulu kuina mbesha jia gwaka mbesha mwanya kumania na sako. Kadushe mwanya mnono ntuba kwithira witite mbere na kurumira ndeto cietu cia weru thaa mwanja itucokirete na ndeto nkuluki ugaita kuraya.
keke kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi nyangia na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea moguri wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Wells of Worship Center, Bishop Steve na Reverend Han ibakobugwata ugeni kire kigongona gikinene muno kya kurugura kanisa kire gikathithika tariki 17 mweri jana mwaka juju kukethera kuri na ntuku ijiri cha kuthathaya Murungu kwambira tariki 14 mweri jana mwaka juju mwanka tariki 15 mweri jana mwaka juju ara service ya mbere ikambairia 3:30 cia rukiri mwanka tha mugwanja cha muthenya na yejiri ikambairia tha mugwanja na nusu cia muthenya mwanka tha 11 na nusu cia ugoro gya tune kenine gya kabochere charia akwena kieni kia baseball na ntuku ya kiumia tariki 17 mweri jana mwaka juju kigongona gikinene gya kurugura kanisa gikathingata mugeni wa gitio ni Bishop Mugo wa kanisa ya FGCK Mirutown bagwatanirite na Bishop Steve na Reverend Ann na geni bange baba ingi bakumantere mwanya ni bakwirigirwa njoni bwinde tutharimanirwa amwe. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Ooh, wase? Iko on. Kila game inamata. Reconnect now. Dial *423#. Chancellor, Board ya Trustees, University Council, University Management Board na Senate ya Kenya Methodist University niba kugwata ogeni ya kiama mbiriria alitoba tene na chore bakemu muthenya jwa mbere kugomana kwa mbiriria yani Founders Day Juma tariki 24 muri jojo na mwaka juju kwa mbiriria thejire na nusu cia rukiri Kemu Main Campus Meru. Mwari munene akethirwa ari Reverend Professor Zabron Ndamburi, Chancellor wa Kabero wa Methodist University na nkurukira wari Bishop munene wa kanisa ya Methodist ya Kenya. Moroto jwetu ni honoring the founders and advancing their cause. Kenya Methodist University, the future is here. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on Star Times on. Star Times. Enjoy digital life. Gagwata ogeni warengi na kathusha mwanya muno tuba kwethira witite mbere na kurumira ndeto cietu cia weru tha mwanja twichokerani ati Rais wa Nduru ya Kenya no Daktari William Ruto na wa Zimbabwe babuthitie gikaro na marais bagitaro kia Afrika na ngwataniro ya witi na mbere bwa Nduru cia Afrika SADC kwariria ntaira ciochokaniria thiri nthurune ya Congo. And permit me, Your Excellencies, to express my very sincere appreciation for the leadership that has been
rolled out and the cooperation and collaboration which have enabled us to jointly steer this initiative over the past 8 months. I also extend my gratitude to Your Excellencies, Heads of State, for the bold steps taken by the EAC and SADC to join hands with our sister country, the Democratic Republic of Congo, in the journey towards restoring peace in its eastern region. Tugita mbere ni ati miaka iline ndiye kulokite kuma thirikari cia matora cie kwambiriria nyuma ya katiba ya mwaka ya 2010 na kumanena kuya kwa thirikari cia matora kaunti 47 cionekete kumbana nene muno ki miradi ya witna mbere yegie barabara kwagirithia urimi kwagirithia kithomo kwagirithia kimaba mwiri ate miradi yengi kathomba nkoloki ya bilioni 3.7 chithirite ikigairwa kaunti nara kulingana na watho bwa gicunje kia 30 kuma kiigana chibatere kwithirigita ki miradi ya mantu yegie witina mbere Finasimana no tubanganiritie ribotie. Kure mweri wa inana tariki 27 mwakene yo ngiri 2010 Akenya na mangiri yabo nibethire bakyura ndeni ya keni kyo Uhuru Park okujero chiaro kokweru kwa Kenya na buni okulukira katibenjero that the constitution set out in a schedule shall be the new constitution of Kenya. Katibe ikia na mawe yankapo yarea mono gaiba mainya na njira ya kureta nindi thirikari cia matura nicho counties. Na kwamberia kithurano kira kithiatite nikyo kia mwaka yo ngiri 2013 au nindi ni okone kirende bene ya uringi kura Mukenya gitare MCA onto kansala achala senator kuitara mbere mubunge wa Mwekoro na Kinyanga bana na Kinyane ndi rais wa ndiguru ya Kenya na mubunge wesio kyo bunge Kinyawe aringirwa kura. Miaka 14 nyumene imbibi byongo Akenya bombekia kwithira baigi kumairia na ukenera kumania na untubo. Thirikari cia matura ichonekete kuguna bu kadha Kenya na njira kathumba muno ndio kurukira nguira ciethire ikiuma ki thirikari nene na kurenkanirwa ki thirikari cia matura. Yamwe yaraombete kwithira nindi akioneka bu kadha irwangiro gima rukionekani rumorondo anyira chiumbanite bu kadha ndigurune machibitare ya yakwa mandaitare na kinyari gitani bakiandikwa na ndawa nindi yethire ketu kangu ya makaunti na bu bukioneka utungatirwa bonene ndeni akaunti mwanya wakinya chibitare katokundia mithega nonto this is ene thirikari yenu era ikwenda ntubayo Rui nengwenge yethire kinenkanirwa nende kire makaunti na kenda kuthiria Kinyamara Kenyonta kaunti mwanya chioneka kwirutaniria bonene kire kuthura ithima kenda kuthiria thine within miaka 5 mbere twita the other miaka 5 tukwinja ithima bya kwana tuoka ndamu cia kwana tukuthithia rui rwa kuma nara surface rwa mierene rwa kwana mbere buru twataga ruje mara ukatagira ngombe atuka nuko no kinyana ikarara ikyanya ntu kwa garuji no ga into kenete ntu kwethira ruje ana rwaya la ntu kwinure ko ya ntu ko ciere ntu taga toka twakundia ngombe ntu rwa gitata ba rwaya ruje rwa kamwango paru wota nirutethetie muno muntu ria wikiritwe uria timwikire muntu no katuthiete mbere gwikirirwa uria timwikire kirwo nawe akarima tumasukuma Mathomo ya nursery kana ECD early childhood development education ni onto bonge bwethire ninde bukina kana irwa ke thirikari cia makaunti nore irasi byarithina thirikari cia makaunti ni chionekete bukatha kwirutaniria kirwa kirasi bi na yakaboboteani kinya wandiki bwarimu ba ECD kinyabwo ne bonekete wetana mbere twakiteira cia ECD menge muno inafanya tofauti kulingana na walimu makomba
lakini tukwenda kurutha standardization kenda bagwa ni na ECD class mukothima wathija nchuku kethira neta kira mukothima na nontu ano mwana wendethera kiambiriri kithomo na kwina batayo kuchiriana ba county imwe nene chiambiririe kinya feeding programs kana kweyana bia kuria kiriana ba muno uchuru ontobotirire nende ana baingi nibochokera irasine barabara ni ntubungie butongethetwe ni kuya kwa thirikari cha makaunti bona buo boyetore kwina barabara ira Chigairi County na inge thirikari nene orinende MCAs bethirite bakioneka kwirutaniria bunene kenda kwagirithia barabara ira benderite bakinankairwa na kira kirione ndi kire katibo niwita kialuka na mantu kwithira yekura na kwagira kinyankuruki na baruane ndi nirendikithia riotira owandi ni kwa mukira mbecha kuma ki county cho ontoburani ndi bukwirigiro bukatha otiero OMCA ndi na utara mirandi mwanya iraringi ndanto bakie bakinyithirwa yamwe ya mawe yankabo yarayonekete nindi kuyania na katibenjeru ira yayanirie nogai bomainya ibo ya Phineas na ibo ya Mutegere na Kibonde barabomba kwithira bekinyanilia ndeto chieto chia weru thamwanja tukierwa ringa kwendera kaitakia na ntukwenjia onimbeto awini o Kinyero.